Diwali katalon dunjia porut men sitrang cyclone kebang pluda jok. Northeast ahawar aradatum ko anma ningarong halaan ke awedelu. Bangso cyclone Indian Meteorological Department pen pachinia tenke next 12 hours uphi. Low pulotangte West Bengal Bangladesh pen kebang bomb cyclone sitrang ku atomon RV 80 km per hour speed northeast anatsi kejabji angringdo jasemet laki Assam, Nagaland, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh hendo. Bangso cyclone nipai inkoira Philippine nipai inkoira trok arnian prek jam ahawar adimalong. Tomon arve kethe kejabji angringdo. Bangso cyclone kejab ahir tangtang rakji ajok disaster management pen Nagaland, Assam, Manipur, Mizoram along Riaphan red alert pusi pachinipon. Lapen Arunachal Pradesh along Riaphan orange alert pusi pachinipon. Anparta disaster management atum pensetame upine ki sungkepo kerap kipidunji aphanta jisik cedang pon bomlo.